125 мың болтыр. Өте сemiz екен. Бүгін біз Жалал-Абад мал базарын тартып көрсетеміз. Азыр 0 жерде ham сода қызып отыр. Ат сода олтауы азыр біліп берем. 0 жерде мұны атта сатылады екен. О, нарақта сода олтады. Бұл жақта жылқылар, оны жақсы ат екен. Азыр туғандар Жалал-Абад мал базарын, қой базарын, жылқы базарларын тартып көрсетем. Каналыңызға аттарлық болсаңыздар қатталып, видеоны ақырына чейін көріп тұрыңыздар. Жакеле үздүстө бар, арызын сарак татпайды. Жака үздүстө 15ке үздүм сага. 13ке үздүм мен, ырасын арыз. Жок, 15ке сага үздүм. 115 мың болтамы? Мұны 115 мың болады, өте семіз екен. Бұл жерде сода қызып отады. Соданы қызыған жерінен тартып көрсетем азыр. Шаруаға кире беруге мына. Тең берушкен, теңерimiz алған. Ата 13ке өзгелеме. Жок, 15ке болса 115-ке 13-ке белгіле дейді. Азыр мұны 113 мыңға сұрады. 120 миллионға да отам, жақында. Қой бердім мынау. 140 белген екен. Белгілерсің 13ке. 13ке емес, саға 15ке үздім. Құлың қанша oldu? Мұны қанша алдыңыз? Енесі менен 158 болды. Мұна енесі менен 158 мың болып тұр. Адамбек. Белгіле болса. Olma senikinde. Çarba cane. Geldim her zaman ürettim. Yine otur var zaten. Sodanızı görmüyor ki bu çasını tepkilerimiz. Ben şarovayım yeter. Sağala dedik. Kıtay'a kaçsın ama yoksa pul verir. Onda niye oldu lan? Beresin arınla. Bundan böyle 15 kilo Aytken orada 1000 so'm bu adam. Natı oldu. 12'ye bir albayım. 15'ke olsa sağa üzdüm. Bol bolsa, or gelse. Kulundağı soda oldu hazır. Şarkıda para var yok. 50 мың doldu piyesi. Rahat sana bak 1000 so'm buldur. 15'ke. 14 ke hocam. 14'ke. 14 ne? 14 yarım lira ver Allah. 14 dolar. Vergiler olsun. Vergiler olsun. Tasarruf yok. Rahatsınlar mı? Қаншаға сатылды екен? 55 мыңға сатылды бұл. 20 satayım. Bir tekerini hoş veresin mi? Resim boş vereyim. 115 мың болды мына бие. Өте семіз екен. Бұның баласы 51 мыңға сатылды. Razı 14'ke. 14 мыңға сатылды мына бие. Noktanı sıfır. 114 oldu bu. Молодец екен. Сіз соны сода қыласыз екен. Еркекті сода қыласыз. İşlerіңізге иеліктер. Рахмат. Мұны жерде дағы мұны жерде ат сода болады. Тазы жанына барып тартып көрсетем. Өте қызып отады содасы. Учасы екен 105 мың болды қазір. Мұнда сода қызып отады қазір. Ат. Мұны өспірін сода олтады. Қара егер. Айландырып да тартып қойын азыр. Соданы қызған жеріне да тартып көрсетем. Қаншасы бұл? Еме? Қанша жашы қандай дегенім? Құнан екен да. Арқасы сорысы жақшы екен, тұяқтары жақшы екен. Алдыңғы тақалар бар екен, арқасы да бар екен. Төртөтен жаң қақтырды. Төртөтен зимний баллон еркекте. Жан қақтырды. Зимний баллон дейді төртөтен. İşte kız. Aziz erkekçe bunday. Erkekçe soda kılçı. Hazırla başkaça söylüyor. Kaynadan başkaça söylüyor. Pazarda bunday tilge jol koş gerek de. Erkekçe. Bolsa gelip öyle koş gerek gel arka. Bolsa arkaya gelip sıra öyle koş gerek. Erkek. Kettiği jetmişke. Yok olmuyor işte erkekçe. Aytpayсың мына сен. 80'i al dedim. Ben de zaman etki yok. Şunlar 180 demek. Ama sürüyorum. Gel onlar kaça? 200 dedi. Az canım al olsun. Hatta merak çoğalıyor dedim.
Bu satılбайбы? Satılбайт. Буга жаңы такалаттыр азыр. Такалатканы келип тур, сатпайт экен муну. Я болсо канчага сатасыз, бир ойлоп көрбөйсүңбү? Жок. Satılбайт экен. Жакшыраттын баласыбы? Жок, базардан алгам. Базардан алгам дейт. Линиясы бармыш onun. Жөн берди. Ошо сатканды. Базарда экен айтасың сен бол. Канчага сурап атасыз? 70. 70ке сурап аттыр. Жакшы экен, бирок а? Ошо 5-ing берет окшойсуң. Ошону тилеп атат. Ал марана атыш керек деген да. Азыр акылың жессе эркек чыгып. Болбосо. Каландар кичекти 5000 сом түшкөттү. Мен сатып коем бирок. Балам өзү чоңойтты мен астыра. Эмне болуп атат? Мен сатып коем бирок. Жөнүн алып коерм. Мен сага Ассаң сатып отурам болмона сен. Азыр келдим го, Базар эми башталып элек го. Бердейми? Эртеңки күн бар да. Кудайдын күнү бөлүн. Тура акам. Түшүнбек сен саттагы өзүң ишин биле албайсың. Алсыңбы? 80 ал бул. Оякта калды, мары атат. Майда болду. Рассы. Я ошондой эле мен нормально кеттим мындан. Просто сага алып келди, багып эле чоңойтуп эле берип мингеним менен калды. Жасаганым калды. Эгерлерди алып 12 миңге, полный комплект 17 миң болуп, өзүмчө бизде бала. Улакка даярдадың беле? Үй алып турсун дедим эле, болбойт. Караш кыйын экен. Кандай ака? Базарга келдиңизби? Азамат экен. Азамат ака. Эң содаңыздан ушу. Сүтүрүң чака. Siz topqa giringchi aka bir. Sizni bir do'st bosingiz ko'rsin. Do'st bosingiz ko'rsin ham, soda o'tgan. Sen telefonu ko'rganda эле tilim aylanmay калат. Telefon күчтүү, iPhone 15 экен өзү. Ке. Не кыласың кыз? Кан? Досум Ай, ukam deb qo'ydim. Oho. Yaxshi narsa ekan-a? Hazır yesi geldi geri olması gerek. To'raga qancha berding? Telefonu verdin mi soğan? Kaç var? Azamatga. Bunu 2 begi o'ta cho'ng ekan buni bedaga. Buni kuni 160 ming beradi hozir. номер bir satılır. Tor adil ya? Отдельный баласан, отдельный балалы үчөөнтең. Şu mnoko kança mnoko? Çekelim. Hozir buni torbe менен narx qurilgan savdo o'tadi. 140 mingga. So'rab qo'ydim, bunday bo'lsa sotamын deb qo'ygan. Narxı betine turib aylantirib, qizigan yerini tartib ko'rsatayin. Ben cin almastırıp koysa o bende. Arkamda çoğu var ya. Bunu bemenen narxı torbe 160 ming o'tadi hozir. O'rtasida sarını, gul sarını birazdan satam deydi. Отдельно. Taylar qanchadan bo'ldi, Tuğan? Bunisi 70 ming. 70 ming narxinizchi? Bunaki, bunisini 70 ga bor deydi, narxini 55 ga qo'yib bergan. Shunday bugungi o'spirimlar shuni oldi. Buni sari bir qancha sotildi? Qanchaga so'radi? 3 beni 290 mingga so'radi deb sotilib oldi. Buni ko'ni qancha dedi? Buni ko'ni 65 mingdan berib yatыр buni 2 beni. Hurmatli ko'rishlar, kanalga atalыңыздар. Bundan buyoqqa mal bozor, qo'y bozor, жылқы bozorlarni qaltirmay tartib ko'rsatamiz. Bozor nemalarmi be?
Мына берел канчадан атат экен? 130 сет беркине. Арканы 100 атат шортто. Муну жердисин 130. 90 дейт. Мунун 90. Муну эменечи бурулду? 95ке бербейт ал деген. Бурулду 95ке берип Қанша атты. дедіңіз? Бартыңыз. Аркы 90 берем dedi. Берем деді. Муну тай сурабадыңызбы? Тайды сурабадым дейт мынакей. 130 миң. Мунусун 100, наркысын 95 миң. Ушунда жалгачылык базары. Муну эки бени 140 миңден дейт ар бирин. Муну тайды 80 миңде атат. Азыр сурап атат, бир аздан кийин канчага сатылганын тартып көрсөтөм.